Oh ini permen nih Gus, ini permen masa kini nih, jadi permen. Itu mana apa nih? Nih, anu nih lollipop nih. Ini lollipop nih permennya. Oh, mana apa nih? Ini kan, nih anu nih penyanggom nih. Oke, tuh kan caranya nih cek sih kan, nih gini. Ini permen bagus nih, gini caranya. Nih buka kan gitu nih apa di lollipop. Nah, kasih bisa. Singson nih, gini harus beli nih, gini harus beli. Oh, berarti kamu setel ya dulu nih? Oh, mas setel bagus nih jadiin Gus mang senar. Gini caranya ini depan, boh. Oh, ini agak bibin nih Oh, tadi. ini bibin nih, jadi nih Gusnya buka, ini main 8, nih aku langsung main 8. Sing Jepang sing maksudnya Gus nak, anu nih mulu permen masa kini nih. Mun tadi jo yang sana sud gini, tadi kan jatuh tang. Dadi Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. yang misalnya yang lebih gini Gus ngangon. Gini bagus kan yang Gus kalau misalnya kita Gus nih lebih jos. Sing ngalat lah permen yang Sing nggak mau misi mau keput ben ganti permennya ben. Oh, tadi ganti berarti ini dari liu nih siap Ah, jadi ini kini Gus kan lebih jos nih. Heeh. Titip apa salam Gus? Salam Gus salam apa? Apa? Salam nuncap. Iya. Oke. Oh, gitu. Memang yang lima nih nalang jangan di permennya. Oh, itu momen Kaput nih nih. keput nih. Kaput. Otak nih belum mantap. Oh, mantap. Dan malu di kudone mune. Nah, ini masalah harga cek terjamin bersahabat nih. Cek jos. Yang kita jangan teman sana ya. Kaput nih gini. Kaput. Gus, tenang nih Gus. Ini boleh mau nih nah mana pasti soal. Oh deh, kakek perlu dipopet bangpa. Di mana? Teman bener ada ganti aja. Ini kalau ini Jadi Gus nih untuk gini nih, untuk dulu Gusnya ini jadi gitu. Nah, mungkin barunya bukan di rumah kan baru ya. Ini di mana ya? Di kuda ada. Nih, kenapa bisa? Oh nih. Udah ada ini tuh. Jadi sama sih kan Gus. Sama. Jadi pasang buku sama nih. Tuh Pak, karena kau berikit nih ya. Nah, ini mau. Aduh, jadi semua terus. Nah, Semua sih. Iya, kabang Oh, ya. jadi yang susu cap kaki 3. Nah,